Nico gituma kuryamana kwa bashakanye kugomba kubukwera tikugira ikintu kikwanduza. Ndiyo maana kuishi kwetu kwa wale walioana. Iyo kwanduye biza mu maraso. Kukiwa na amaraso ni generation abuzasi lote ni damu ni generation nyingine. Ikintu kibi umuntu yasigira umuryango we n'ubusambanyi. Kitu kibaya unaweza achia boma yako ni kufanya usherati. Ami Yesu ubane natwe. Utuyobore kuvuga ndetse no kumva mu izina rya Yesu. Amen. Turakoresha Igiswahili. Cyangwa ni Kinyamurenge. Okay. Abaefeso 5:22 kugeza kuri 25. Bibiliya yanjye ni Icyongereza, ufite Ikinyarwanda adufashe. Arafite Ikinyarwanda adufashe. 5:22 kugeza kuri 25. Gatanu 22 Abefeso 25 avuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Komeze 25 ugeze kuri 25. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Amen. Wageje kuri 25. Yes. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Amen. Ndashima Imana ku ikaze ryanyu. Nashukuru Mungu kwa ukaribisho wenu. Imana ibahe. Mungu awabariki. Nashima Imana kuri iki gitekerezo mwatekereje. Nashukuru kwa hii mafikiri yao. Ntago kiri common, ntago gisanzwe. Si kawaida. Akenshi mu matorero yacu ntago twagiye twimenyera. Mara mingi kwa kanisa zetu huwa hatujazoea hii maandalizi. Ariko kuba mwe mwagitekereje mwayishuriwe Imana ibahe. Lakini kama nyinyi mnafikiria izi ni nyigisho zisanzwe z'ubuzima bw'abakristo za buri munsi. Hizi ni mahubiri ya Wakristo ya kila zitakagombye kugira amezi 2 tutazizi. Hazifai kupitisha miezi 2 bila kuhubiriwa. Kuko kwizera kuzanwa no kumva, kuamini kuwa unaletwa na kusikia. Kandi zimwe mu namara dufite mu miryango yacu akenshi ndahamanya n'umutima wanje ko ibinje tutabizi. Vita tuko nazo kwa mafamilia ni kusipo kujua. Kandi kibabwira ko tutabizi nuko bimwe tugira isoni zo kubivuga. Hakikisho ni watu wa ndetse tunashaka no kubyavoidinga ngo tubikwepe dushe ku ruhande. Na wanakwepa kuongelelea hizo. Ariko ikintu cyose Bibiri ivuga ntago kigomba kububwira. Lakini kitu yote Bible ina mention lazima ikintu cyanditse muri Bibiliya ntikigomba kubibanga. Kitu yoyote ina maandiko kwa Bible haifai kufichwa, uko cyanditswe. Inafaa kuongelewa vile imeandikwa. Imana urugo rugizwe n'abantu 3. Familia huwa imejengwa na watu 3. Rukagereranywa n'ijuru. Na inalinganishwa na mbingu. Iyo urebye authority y'ijuru harimo Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ukiangalia authority ya mbingu ni wareba component y'urugo gasanga umugabo, umugore, abana. Wakiangalia kuna familia, watoto. Kuvuga ngo muri ibyo bibazo byose harimo sije zibiri. Shida zote huwa tunapata. Harimo sije imibanire y'umugore n'umugabo. Kuna uhusiano na Mungu. Akaba na sije ya parenting, kurera abana. Na vile huwa wanalea watoto wao. Izo zose ni sije nini cyane zo twariki. Hizo ni topic parenting iyo nyine ni sije ishobora gutwara
amezi. Uzazi ni kitu naweza ongelewa miezi. Marriage yonyine ni kosi nini cyane. Marriage ama ifite amamodira n'amamodira menshi. Ariko uyu munsi ndaba brief. Lakini leo nitakuwa mfupi. Iyo rero Imana ihuje umugabo n'umugore, Mungu akiunganisha challenge ziri mu miryango yacu hari izisa n'izidasa. Kuna ma challenge kwa familia zetu, lakini hari zimwe muri challenge zikomoka kuri personality. Kuna zile challenge zinatoka kwa mtu binafsi. Intambara nyinshi tugira mu rugo zikomoka kuri personality zacu. Vita huko huwa tunakuanga nazo kwa familia zinatokanga muri hizi personality zacu dufite imiterere itandukanye yakavukire. Wewe uko na ubinafsi ya uzazi. Muri imiterere itandukanye yakavukire, iyo personality yako ya uzazi, nijo gituma hasaba ko tugira ubwenge. Umugore akiga umugabo wakamumenya, n'umugabo akiga umugore wakamumenya, kugira ngo umenye ubwoko bw'umuntu mubana. Inatugarimu ujifunze bibi yako ama mume wako, ndio mkae na yeye ukimjua. Harabagabo benshi mungo, kuna wazee wengi kwa familia zao. Ingo zimwe usanga ari umugabo ukunda gutegeka, umugore akunda guceceka. Mume ndiye nawe amezoelewa. Bene urugo rufite ibibazo byarwo byihariye. Familia yake, hiyo familia iko na ubinafsi. Sinavuze ubinafsi. Kama hiyo familia inakuanga na shida zake. Ugasanga umugabo arashaka gutegeka ikintu cyose. Unakuta mzee anataka umugore nawe ni umuntu wicecekeye uraho, na bibi yako hapo amenyamaza. Urugo rero rufite challenge zarwo zihari. Familia hii iko na challenge kubera ko umugabo ashaka gufata ibyemezo, mzee anataka atitaye kuri opinion y'umugore, naume anataka kuchukua hatua, kandi umugore nawe agafirirana mu mutima akavyakira nuko ntako. Na bibi huwa haongei kitu yoyote, ananyamaza tu. Suko acecese ngo aranyuzwe, si ati ameridhika, nuko wenda ashaka kwirinda intonganya, ni ku avoid masfarakano. Noneho ugasanga yarafiriranye, yararemerewe mu mutima, yarapfuye, na iko kwa roho imemulemea sana, kubera ko umugabo amuturaho ibyemezo, umugore we ari cecekeye. Mume wake babantu satwita ngo nabanyamahwamake, anachukua hatua kila mara bila kumshaurisha. Kurasobanura uko mpamvuga kweli. Uko mushakaga ni mwebwe gaje bico mubwira nta kibazo. Ama Pastor ange simama. Kiswahili ni ya maana sana. Unajua lazima tuheshimu ratiba za kanisa. Bene uyu mugore rero, mwanamke kama huyu, bene ururugo rurimo bene uyu mugabo, familia kama hii kuna mume kama huyu, bene uyu mugore agira ikibazo cyo kuba acecetse atanyuzwe. Bibi kama huyu ametulia bila kusema. Yagize Imana abana bagukura, akiwa akinehemika watoto wa arabiyambaza bagafatikanya kurwanya se, wanamsaidia kuweza kupiganisha mzazi wao. Kubera kuko ise ntiyamuhaye agaciro, kandi nawe ntiyari afite imbaraga zo kumukonfrontinga. Kwa maana mzazi wao hawako. Igihe abana bamaze gukura akabona hari amaboko yongereye, akiona watoto wamekuwa, anaanzia abakuru akabashira mu ruhande rwe ngo arebe ko bo fatikanya gushobora, ndiposa waweze kupiganisha bwana yake. Ariko utarinzi ico gihe abana bazakura, kama hakuwa ngojea watoto wakue, hari igisubizo wakuramo. Kuna solution unaweza toa hapo. Umugabo agomba kwiga guhusisha umugore mu biganiro. Bwana ni lazima ahusishe bibi yake, n'umugore akiga kuvuga kuruta kwanga gupfirirana. Na bibi anajifunza kusema bila kunyamazia tu. Urugo rwa kabiri, boma ya pili, n'umugore w'amarangamutima menshi n'umugabo ukoresha analize nyinshi. Ni bibi wa hisia nyingi na bwana. Izi personality zombi ziratandukanye. Personality mbili zina tofauti sana. Umugore w'amarangamutima menshi abakeneye care. Bibi wa hisia mingi care mingi sana. Anahitaji care sana. Anataka akue na care mingi. Yambaye kugira ngo akurure attention. Anavaa ili watu waweze kumwangalia. Yambaye byari bimeze gute? Umeona nimevaa aje?
kutambwiye ko nambaye huku neza niangalia vile kuko nilikuwa akeneye nimevaa, attention huku niambia kitu, kuko afite amarangamutima. ana hisia Ariko zake. iyo ahuye n'umugabo uri raisonnable ukoresha ubwenge bwinshi kuruta amarangamutima, hari igihe batubaka neza. Akiishi na bwana yule ambaye anamjali, anamwangalia vile Atekereza ko umugabo we atamukunda, anafikiria kwamba bwana yake hampendi, umugore amarangamutima ari hejuru, hisia zake ziko juu, umugabo we ibintu byose arabaza akarezona. Ibi nibyo bwana yeye anaangalia, analyze kidogo kidogo, umugore akavunika mu mutima, bibi ana kinyongo kwa moyo wake. Uyu mugabo arankunda kweli, anasema kabisa bwana yangu ananipenda kweli. Umuntu akeneye amafelicitation mu gitondo na nimugoroba, yacumvye neza umuhe felicitation, anahitaji care kila siku, anangoja umwambie neno. Yacumvye umutima ntiwashagashaka ngo umuhe felicitation. Kila jambo akifanya anahitaji umwambie neno fulani. N'abagabo nabo bafite personalite iri raisonnable, na bwana yule akona personality zake zina wazia mbali, ntabwo bahubukira ibintu, hawaseme haraka haraka. Iyo muhuye rero muragongana, mukipatana munazozana. Cyo gituma ugomba kwiga ukibaza ngo se umuntu twahuye afite personalite imeze gute. Inabidi yule tumejenga naye boma yetu ana ni umuntu uri raisonnable, ukoresha ibintu byose ubwenge, yabanje kubitekereza akabicisha mu nyurabwenge zose, cyangwa nawe ni wa muntu w'amarangamutima wo mu kirere, anafikiria yale anataka kufanya ama anatumia hisia peke yake. Ariko turi kumwe cyangwa nabasize, tuko pamoja ama nimewacha? Kwa mabona mudamu ni kama msikii. Kwa murumva? Amen. Okay. Bena aba bantu rero kugira ngo buba ku rugo rwabo, watu hawa ili wajenge boma yao, bibasaba ibintu bibiri. Inawabidi umugabo yiga ubwenge bwo gushaka kugaragaza impuhwe kwa caringa. Bwana anasoma vile ataweza kukea. Umugore nawe yabona umugabo ibintu byose arabirezona, na bibi yake ni lazima aweze kufikiria juu ya mume wake, akiga kuvuga yatekereje, na anajifunza kusema yale amefikiria. Udabona nabasisi kuya abagore benshi bazavuga, bamwe bena abagore baba emotionaliste, babarangamutima menshi, wanawake warahisia mingi sana, akenshi bavuga batatekereje, kila mara wanasema bila kufikiria. Iyo wahuye n'umugabo rero uri raisonnable, ugomba kwiga nawe gutekereza mbere yo kuvuga. Kipatana na mume ambaye anafikiria sana, ni lazima useme yale rimwe agomba kugaruka kumva personality yawe kuri umugore rimwe na mwe bakeneye kugushekerera. Lazima usikie kwamba utasema yale umefikiria. Gushekerera ni nk'ivuga itumvikana, kubembeleza ni ngumu kuya tafsiri, nivuga isanzwe kuri aba bagore dutubuze, lakini ni rahisi kwa wale tunaishi na wao. Nuko mu Cyongereza muzamugira ngo nivuga idasanzwe, ariko care no gushekerera umuntu no kumwitaho ni bimwe. Kwa kizungu hiyo care ni kama ina tafsiri nyingine, lakini ni la kawaida kwa boma zetu. Abandi usanga bafite urugo, umugabo arasabana cyane, umugore ntasaba. Wengine unapata familia, urugo nago rugira ibibazo, ina uhusiano mingi mzuri, lakini wengine umugabo yahuye n'umushitsi arashaka kumuzana mu rugo. Kipatana na rafiki yako unataka umlete nyumbani, umugore yaravunitse, wewe ntaco bikubwiye. Muna uhusiano mzuri lakini wewe hujali naye. Abafurero, ababembe, watu wote wanakuja, abo kwa nyoko bukwe, abiwanyu, wewe nta kibazo. Kwa father in-law ama kwa Ako umugore akazabara muzo, uriya nuwo kwa nyirarume, uriya nuwo kwande, inzi ruzuye. Bibi anafikiria huyu ni wa mahali hapa, mahali pale, lakini anafikiria sana ni nini imefanyika. Ururugo nago rugira intambara nyinshi. Kwa boma hii inazozano mingi sana. Umugabo yakira abantu bose, bwana anapokea kila mtu, umugore akunda kuba isole. Bibi yeye ni kama amenyepaliwa mahali. Ndicho gituma ugomba kumenya umuntu wawe ngo personality ye ni bene yi. Lazima ujue ana ubinafsi gani ama personality ntabwo ari ubinafsi. Personality yake sijui Kiswahili sanifu. Bene ururugo rero umugabo agomba kwiga rimwe na rimwe kugira uwo mwanya wihariye wo kubana n'umugore we bari izole. Boma hii ni lazima tafute vile mutaishi kila mahali ama mnaenda mahali. Umugore we nawe akiga ubwo buzima bw'umugabo we bwo gusabana n'abantu. Ujue vile huyu anajua
kuhusiana na wengine ama abandi babagore musanga birukana n'abashitsi mu rugo. Ni wanawake wale unapata hata na siku za nimba ari umugore ufite karakteri ugasanga umugabo ntakunda abashitsi. Unapata huyu ana karakta ambayo inapokea wageni. Umugabo wanza abashitsi bari gito cyane. Mwingine hataki wageni. Ariko bene abagabo babaho. Lakini sijui kama wanaume wako abagore bakunze kurakara kubera abashitsi. Wanawake ndio sana sana wana kasirika kama hawataki wageni. Nico gituma nababwiye ngo ibibazo dufite mu ngo zacu ntabwo ari bimwe biterwa na personalite z'abantu twazanye. Ndiyo maana shida si moja lakini ina sababisha na umugore ushaka ngo nimba mufite igihumbi mukije mwenyine n'abana banyu gishire nta n'ikigozi cifu yahaye undi muntu wowe ukabura umugabo utanga bizakuzanira intambara mu rugo. Ikiwa moja ana moyo wa kupeana mwingine hatoi. Cyo gituma ugomba kumenya personalite y'umuntu wawe. Inabidi ujue maumbile yake. Mukagiraho muhurira naho mutandukanira. Ujue mahali mnapatana na mahali amwezi ingiana hivyo. Ikindi n'abagabo bigenga n'abagore bari responsable. Kingine ni bwana yule anajijali sana. Hari umugabo umwe Pastor Reverend Bizimana yatubwiraga. Kuna yule reverend ambaye amesema utazi inshingano zo mu rugo. Hajui jukumu lake. Agafata udufaranga twose akatumwera mu kabari. Pesa zote anapata anakunywa. Agataha yanezerewe hayaririmba. Anarudi nyumbani amefurahi anaimba. Nukuvuga ngo ibintu byose biri kuri charge y'umugore. Kila kitu iko kwa charge ya. Akabana abandi sabasinzi. Wengine si walevi. Ariko mu rugo lakini kwa nyumba zao udufaranga yabonye nuko kugura costume. Pesa amepata ni za mavazi peke yake. Yaguze ishati yasohotse. Ananunua kile chote anataka. Ipataro shasha yabonye yayiguze. Nguo mpya ameona. Hari abantu bakunda likse bakunda kwinezeza. Kuna wale wanajijali sana. Yabonye abajama bagi mu kabari bariye batashe nijoro arimo gutura imibi mu rugo yasize ibishimbo. Ameona rafiki. Yari brusheti mu kabari. Wamekula vizuri kila mahali wamefikia. Aba bagabo rero bagira ibibazo bikomeye mu ngo zabo. Wanaume kama hao wako na shida ngumu kwa boma. Abagore babo baturanye ibikomere. Bibi zao wako na vidonda kwa mioyo yao. Ibikomere bafite mu mitima yabo. Vidonda ambazo wako nazo. Bikomoka kuri irresponsabilité y'abagabo. Inatokana kwa irresponsabilité za kandi irresponsabilité suko dakora. Irresponsabilité zao ni nuko yikunda si kama hawana pesa lakini ni kujipenda zaidi. Abandi bakurikiraho wengine ambao wanafuata na abantu babiri bashakanye ariko bombi bakunda power, bakunda ubuyobozi. Ni watu wawili ambao wamejenga boma lakini bose bafite ama opinion, bafite ibitekerezo biri strong, bose bumva boyobora. Wote wawili wanataka kuongoza. Umugore anashaka kuyobora, umugabo anashaka kuyobora. Bibi anataka kuongoza na bwana anataka kuongoza. Nagira ngo nibo benshi dufite kuri none. Na ni kama ni wao wengi sana. Abagore benshi dufite kuri none n'abashaka kuyobora abagabo. Wengi wanahitaji kuongoza. Gasanga umugore yayoboye umugabo aramuherereza kwa basebu kukibazo uyu yabaye musitari ariko nayo rusara umusinzi. Bwana anayataka kuongoza zaidi kuliko kutii. Ibiryo by'abasitu ugasanga ni ubihagarariye ni anataka bwana yake akue kwao zaidi kuliko kuwa zanga umugabo yaherereye kwa basebukwe. Ako kwao peke yako father in law kuliko kuwa kwao ambapo anazaliwa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Ko muranyumva? Tunasikizana. Bene ururugo ntabwo intambara zifa gushira kuko umugore arwanira kuyobora n'umugabo akarwanira kuyobora. Familia kama hizi cyane ko umuyobozi de la natif kuna vita kali sana. Imbuto y'ubuyobozi abagabo barayivukana. Mbegu ya uongozi. Iyo umugore nawe ashatse kuyobora murahangana. Lazima mtu anazaliwa naye. Nta mugabo upfa kuryamirwa atarwanye ngo atsindwe. Mutapambana sana. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Abagabo baremanye ubutware. Wanaume wamezaliwa na uongozi. Biblia iravuga ngo kwifuza ku mugore kuzaherera ku mugabo. Biblia inasema tamanio la mwanamke itaishia kwa urugo nago rugira ibibazo kubera kuko bombi barashaka gutegeka. Ina shida kwa sababu wote wanataka kuongoza. Akaburundi rugo nago rutangaje. Kuna familia nyingine ambayo ni nashangaza. Nigihe umugore akunda perfection. Umugore ugasanga umugore ashaka ngo atunganye utuntu twose two mu rugo.
ni kila mara bibi anataka aweze kuandaa kila kitu ariko vizuri, ugasanga umugabo mu rugo ni careless. lakini bwana ni careless sana, Izi ni hajali. zinzango muza musanga zitiriwe abagore. Ni kama zile familia ambazo mnapata ina Bakazavuga ngo wanasema bibi ndio ako juu zaidi ya duhurire bwanake. kwa Miriam, kandi uwo Miriam si umupfakazi. Tuweze kupatana kwa fulani, Yari iteretse umugabo arashira. yeye ndiye bibi ndiye anajulikana kuliko bwana yake. Amen. 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 Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Mfite ibintu byinshi ko ndabura ibyo mbaganiriza. Nina mambo mengi nashindwa yale nitaongea. Iyi yari introduction. Ni kama ilikuwa ni mwanzo peke yake. Kandi ko ndashaka ngo nsimbire kuri conclusion. Na nataka nirukie kwa Kubera umwanya. komea mwisho. Kwa sababu ya muda. Zimwe muri challenge ziri common mu rugo. Mojawazo wa challenge ambazo ziko kwa boma. Ariko reka nzireke. Acha Kababwira niache utuni hizo. maranje kujya kuri conclusion. Acha niruke niweze. Reka mvuga utuni maranje kuja kuri conclusion. Niseme mawili mangapi. Akanaza mbabwira gusa naka personality. Hiyo ilikuwa ni kama personality Kiswahili sijui. Maumbile Yese. Hariho responsibility nari nsimbye challenge kugira ngo nje kuja kuri types ubwoko bw'abagabo n'ubwoko bw'abagore bibiri ivuga. Anarukia kwa Ariko ntarazijaho ndashaka kuvuga divine responsibility ziri divine ziva ku Mana. jukumu ambayo linatokana na Mungu. Iya mbere inshingano ya mbere iva ku Mana iri rusange iri kome duhuriye abagabo n'abagore, simvugiye abagore ku giti cyabo. Jukumu ambayo inatoka kwa Mungu. Iya mbere ni ugukundana urukundo ruri sacrificiel, urukundo ruri mu bwitange. Kwanza ni kuishi upendo ambaye Ubundi natire y'urukundo hagomba kuba hari ikiguzi rwagusabye. upendo inatugarimu. Urukundo rudusaba kwihangana, ubugwaneza no kubabarira. Inatubidi tuweze kuvumiliana. Ibyo byose bisaba ikiguzi. Kila kitu inahitaji tuwe na gharama fulani. Ibyo byose mvuze biri sacrificiel. Inatuhitaji tuwe na gharama Iyo fulani. Bibiri ivuga ngo urukundo rwihanganira byose, Biblia ikisema upendo unavumilia nuko nta kila jambo, wihanganira icyiza. ni kwamba hakuna kuvumilia kizuri. Ninde muntu bobwira ngo nihangane bamuheze ibihumbi 100 birye? Hakuna mtu ambaye anazambia uvumilia Nagira ngo ntawo kupe birya yihanganye iyo laki birya yishe. moja ili uweze kula. Hakuna yule anaweza ambiwa hivyo. Siko hari umuntu bobwira ngo ihangane nkugurira ishati. Hakuna yule anazambia uvumilia ni kununulie shati. Ndagira ngo umuntu bamu shati yo yakira yishimye. Ukinunuliwa shati unapokea. Ariko iyo Bibiri ivuga ngo urukundo rwihanganira byose, lakini upendo ikisema inavumilia kila jambo, ntabwo ibiroza kubyiza, ibiroza kubibi. Haielekeze kwa vizuri, nielekeza kwa vibaya. Nta kintu cyiza na kimwe kiba kirimo. Hakuna kitu kizuri hapo. Ibivuze ibitatunyuze. Inasema yale ambayo si mazuri kwetu. Ariko muranyumva? Mnanisikia? Munyikirize amen. Amen. Iyo Bibiri ivuga ngo umugore yihanganira umugabo, Biblia ikisema bibi aweze kuvumilia Bwana, kumwihanganira kubyiza, si kuvumilia kwa mazuri peke yake, kumwihanganira kubyo atarashobokaho, ni kuvumilia kwa yale ambayo hataweza kuwa mzuri kwa yale. Abafite imico igomba gusaba kugomba kugenda uyipuruninga kugeza abaye umuntu muzima. Inabidi uweze kuvumilia mpaka aweze kuwa mtu mzuri kwako. Kumchonga kila siku. Abafite imico isaba kugenda ukemura kugeza abaye umuntu utunganye. Lazima uweze kumvumilia umchonge mpaka aweze kuwa mtu mkamilifu. Nikindi nshaka kugarukaho ni ukubabarira. Kingine ni kusameheana. Mu ngo zacu abagabo bakwiriye kubabarira abagore. Kwa boma zetu Bwana ni lazima aweze kusameheana bibi zao na Bwana na bibi aweze kusameheana kubivuga bwana zao. Abagore muzamukosana gato yakakwereka akakwibutsi ukuntu wamuhemukiye muri Kongo. Wanawake unamkosea kitu moja anakurudisha kwa yale umefanyia kitambo. Kandi kumaza imyaka 10 Nairobi muri na process. Mukiwa na miaka kama 10 hapa Nairobi.
cyangwa igihe cyo kuja gushingira akakwibusa ukuntu wamuhemukiye byaye uwo mwana. Ama mkiwa kwa harusi ya mtoto wenu anakumbusha yale ambayo amekufanyia mkizaa mtoto. Hari umugore umwe twigeze kuja kuganiriza agiranye ibibazo n'umugabo. Kuna ile tumeweza kushauri akiwa na shida kwa aratubwira ngo uyu mugabo ngo ni umunyamafuti. Huyu bwana yangu ni kama imbabazi zanje zose narazimubabariye zirashira. Rehema zote nimeweza kumpea zote zisigaranye. Ni kama sina zingine. Hano hari abantu baviduye ikigega c'imbabazi kirashira. Kuna watu ambayo rehema ni kama zimeisha. So, urukundo rugomba kuba dufite kindness, ubugwaneza. Upendo lazima uwe na utu wema. 25 kuri 5 aba Efeso twasomye. 25 kwa hiyo verse ya Efeso. Aravuga ngo husband love your wives. Mume just as Christ loved the church. Kama vile Kristo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero. Muweze kupenda urukundo ruba hagati ya Kristo n'itorero. Kanisa, upendo ambayo katikati ya kanisa na Kristo no rukundo rudashingiye kugukiranuka kw'itorero. Ni upendo ambayo haianzie kwa utakaso. No rukundo rushingiye ku mbabazi Imana igirira itorero. Ni upendo inaanzia kwa rehema peke yake kwa kanisa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Icyakabiri duhuriyeho ni honor and respect. La pili ni kutii na kuheshimiana. Mu rugo umugabo agomba kubaha umugore, umugore akubaha umugabo. Kwa boma lazima sote tuweze kuheshimiana. Icyagatatu. La tatu ni ukuba bizegwa. Kuwa waaminifu. Umuntu wese akagira akaba umwizegwa mu buryo with loyalty. Kila mtu ukaba umwizegwa nta kindi baba abantu bakubona baba batakubona ukavuga ngo mfite umugabo wanshatse. Kuwa mwaminifu kwa kila jambo. Biblia iravuga ngo ndoa na yeshimiwe na watu wote. Biblia iravuga ngo indoa yubahwe n'abantu bose. Kandi ngo kuryamana kwa bashakanye ndikugire ikikwanduza ikizinga. Na kuishi kwa familia kusikue na kunyanze yote. No kuvuga ngo umuntu wese agomba gutekereza ko yashatswe. Mtu yote ni lazima aweze kufikiria kwamba ameweza kuoleka. Akibagirwa ko abandi bagabo bose baba mwisi. Na saulike ya kwamba kuna wanaume wengine duniani. Umugabo yatekereza ko yashatse. Mwanaume akifikiria ya kwamba ameoa. Akibagirwa ko abandi bagore bose baba mwisi. Na asahau ya kwamba kuna wake wengine duniani. Aho niho birivuga ngo kuryamana kwa bashakanye ndikugira ikizinga. Hapo ndipo Biblia inasema kuishi kwa wale wameoana kusikue na dosari lolote. Abantu benshi bariyanduje mu miryango yabo. Watu wengi wameweza kujiweka madosari mingi. Ibi bigira n'ingaruka muri generation zizaza. Na inatukio kwa generation nyingine. Kuko ubusambanyi buja mu maraso. Kwa maana usherati inaingia kwa damu. Imana yari yarabwiye abanyisiraheli. Mungu aliwaambia Waisraeli. Irababwira ngo ikinyendaro cyangwa ikibyarirano. Muzaliwa yule hana familia, niseme hivyo. Mtoto wa kiuzinzi. Mtoto wa kiuzinzi. Ngo ntagakandagire mu inzu y'Imana kugeza ku kinyejana ca 10. Asifike kwa kanisa mpaka kwa generation ya 10. No kuvuga ngo ikizazi ca 10. Kizazi cha 10. Abenshi hano ntitucibuka. Wengi hatukumbuki hayo. Kuvuga ngo wibuke wewe na sogokuru wawe. Ukumbuke kwa baba yako na ugakomeza ukageza ku kinyejana ca 10. Kwa nyanya mpaka ayo kizazi maraso yose Imana iba ikiyabaramo ya mbuto y'ubusambanyi. Lazima hiyo kizazi yote Mungu anahesabu hiyo dosari lote mulilofanya. Nico gituma kuryamana kwa bashakanye kugomba kubukwera tikugira ikintu kikwanduza. Ndiyo maana kuishi kwetu kwa wale walioana. Iyo kwanduye biza mu maraso. Kukiwa na amaraso ni generation abuzasi lote ni damu ni generation nyingine. Ikintu kibi umuntu yasigira umuryango we n'ubusambanyi. Kitu kibaya unaweza achia boma yako ni kufanya usherati. Kwa muranyumva? Mnanisikia? Cyangwa nabasisi. Ama nimeruka sana. Yeah.
Narimbabwiye ubwizerwa. Nilikuwa nasema uaminifu. Ikindi ni ugusengera hamwe. Lengine ni kuomba kwa umoja. Ikindi ni ukuganira. Kuongea. Ikindi ni ugukorera urugo. Lingine ni kufanya kazi kwa ajili ya familia. Ikindi ni ukurera abana. Kulea watoto vizuri. Ibyo ko nashaka ngo mbitambuke ngire kucyo nashakaga. Naongea kwa haraka niweze kufikia lengo. Ingo ni ico nashakaga ni kingiki kiri mu gitabo c'aba Korinto. Lile ambayo nataka kugusia ni ile kwa Wakorinto. Abakorinto 7. Wakorinto 7. Ukomeza 3 no kuri 5. 3 mpaka 5. Aho Bibiliya itubwira uriya mugabo yatubwiye ngo ntimukimane nkeretse mu bisezeranye. Mahali wamesema musinyimane mpaka mume Ingo nishi dufite kuri none. Boma nyingi ambazo tunazo leo. Iki kibazo nico gisenya imiryango. Shida hii ndio inaweza kubomoa. Umugabo akakubwira ngo umugore wanje naramubuze nubwo tubana mu rugo. Bibi anakuambia ni kama nimekosa bwana yangu kwa nyumba. Wamubuze gute? Arara yambaye ipantaro. Nimemkosa wapi? Ni kama ya muchumba akaja muri salo. Nikiingia chumbani anarudi kwa muri salo akaja mu chumba. Nikiingia kwa saloni anarudi. Muri izo filime ziri mu mazu y'abakristo. Ni kama ni ngumu sana. Kandi bashika mu kanisa bakaririmba igisirimo. Wakifika kanisani wanacheza wakifurahi sana. Kuko umuntu ubanye n'umugore we nabi. Mukiishi vibaya kwa nyumba. Ntabwo akiri umugenzi uja mu ijuru. Si msafiri wa kwenda mbinguni. Ikintu citwa mariage. Kile kinaitwa marriage. Ni communion y'ibintu bitatu. Ni uhusiano ya vitu tatu. Ni bitatu Imana iba yahuje. Ni vitu tatu ambayo Mungu ameunganisha. Ni ubumwe bwo mu mubiri. Ni utatu wa mwili. Cyo gituma Biblia ivuga ngo azasiga se na nyina babe umubiri. Ataacha wazazi wake wakuwe umoja. Icya kabiri ni ubumwe bw'amarangamutima. La pili ni umoja wa hisia. Icya gatatu ni ubumwe bwo mu mwuka. La tatu ni umoja wa kiroho. Ni ubumwe bwo mu marangamutima gute? Kimoja kwa hisia kwa niwe muntu muzababara mukababarana. Yeye ndi mtaweza kuziana kwa kila shida. Mugakenana mwatunga mugatungana. Mkiwa kwa changamoto zote mnaweza kuchangia hisia. Niwe muntu mushobora kukunezeza ukanezega ubuzima bwose. Ndiye mmoja anaweza kufurahisha kwa maisha yote. Niwe muntu ubasha kukubabaza ukababara ubuzima bwose. Ndiye anaweza kuhuzunisha unahuzunika maisha yako. Umugore mubi ararusha urupfukurura. Mke mbaya ni chungu zaidi ya kifo. Kimwe ngabatekereza uwo mubabaro. Sikia uchungu kama hiyo. Utekereze ngo umugore mubara kurutira umunsi wafushije so cyangwa nyoko. Mke mbaya ni mbaya zaidi ya siku ambazo utekereze ngo umugore mubara kurutira umunsi wafushije inshuti n'umuvandimwe. Ni mbaya zaidi ya siku umepoteza. Arabishe kuruta urupfu. Ni uchungu zaidi ya kifo. Nakuvuga ngo ni umuntu Imana iba yaguhuje nawe mu maranga. Ni mtu ambaye Mungu amekupea kwa hisia. Ni wishima mwishimane. Mukifurahi mufurahini na yeye. Nubabara mubabarirane. Mukihuzunika muzunike. Niwe muntu ushobora kugukoroga. Ndiye anaweza kukwaza. Ugata equilibre mu buzima. Unapoteza stability kwa maisha. Ubundi bavuga ko umuntu ufite umugore umushigikira mu maranga mutima. Wanasema ukiwa na bibi ambaye anakusupport kwa hisia. Na psychology ubwenge bwe bukora neza. Na elimu yako anaweza kufanya. Umugabo ufite ihungabana mu rugo yatewe n'umugore. Ukiwa na changamoto ya no hanze umugabo agenda ameze nk'igihuzi nk'ikinyugunyugu. Hata hapo nje bwana anatembea kama hana amenukwa ama na kasoro fulani. Abagabo benshi mubona biyahuza ibiyovyabwenge n'abagore babananiye mu rugo. Wale ambao wamechukua hizo dawa za kulevya. Reka niyahuza kanyanga ndebe ko naza mu rugo zinaanzia kwa boma zao. Nasinze ngapfa kuyahuza ibitozi by'ijojoro. Anachukua nini ya kulewa ili aweze kutuliza moyo wake. Hari umugabo wigeze kutubwira yari yagiranye tubazo na mugenzi we umugore. Kuna mzee ametuambia alikuwa na shida. Aratubwira ngo iyo ataba abana. Kama ingekuwa watoto simba ngitaha mu rugo. Singekuwa narudi nyumbani. Niko yatubwiye umusore bari bafitanye abana babiri. Ndivyo ameweza kutuambia walikuwa na watoto wawili. Aratubwira ngo iyo ataba abana simba ngitaha mu rugo. Kama ingekuwa watoto singekuwa narudi. Utekereza umuntu w'umugabo ufite umukobwa mutoya ubyaye rimwe. Fikiria bombi n'abasore watoto wadogo. Bombi n'abasore ariko akagera atifuza gutaha. Ni wakubwa lakini hafikirie kurudi nyumbani. Ko muranyumva? Mnanisikiza lakini? Ko muranyumva? Mnanisikiliza? Mbashirimo igisirimba. Uwo musore aratubwira ngo nzasigira umugore amafaranga. Kijana huyo akasema naachia bibi
pesa akoresha mu gitondo na nimugoroba, anaweza kutumia asubuhi na jioni, akayakoresha gusa saa sita, na atumia saa sita peke yake. Yaguze utubombo, yaguze utubiskuit, amenunua kila masweets. Umugabo yataha nijoro, bwana akirudi jioni, aba bakobwa bakuriye muri imihanda bafite ibibazo biko, wale ambao wamelewa kwa yataha nijoro, umugabo akicara mu ntebe agategereza ko umugore amuvugisha neza, ntamuvugishe neza. Bwana anaketi kwa kiti akingojea atamuongelesha vizuri. Agategereza ko amusaba amafaranga ngo aje guhaha, ntayamusabe. Anangojea kwamba atamuomba pesa. Agategereza ko amuzana ibyo kurya ngo arye, ntabiza. Anatarajia ataleta chakula na kosa. Umugabo agategereza yagera hakabaza. Anatarajia chakula na ngoja. Kabaze kutazana ibyo kurya. Mbona huleti chakula? Kamubwira ngo se hari amafaranga wasize. Na anamwambia akabaze yandi nasize mu gitondo. Yale nimeacha asubuhi. Akabaza ngo se ari yari amafaranga utekereza ko usiga ngo tuyagiye mu gitondo. Na anasema pesa hizo ni unafikiria kwamba tunaweza kula asubuhi na jioni? None mugabo kama sanone se nimba tanahagije umwanya maze gitutanyasa yani. Anasema kama hangetosha kwa nini hujaniambia muda huu nimemaliza nikiwa kwa nyumba? Aba bagora benshi dufite na wanawake ambao tuko nao na bazalendo kabisa, wengi ni kama wengi ni wabaya zaidi. Umwe yigeze kutubwira ati maze amezi 8. Moja ametuambia nina miezi 8. Ntabana n'umugore wanje. Siishi na bibi yangu. Turabana mu nzu. Tunaishi kwa nyumba. Ariko mu gitanda ntago tubana. Lakini mambo mengine hatuishi na yeye. Amezi 8 arashize. Miezi 8 imeisha. Kandi uwo mugore ni umuntu ukomeye mu ikanisa. Mke huyo ni akona cheo kubwa kanisani. Ako ni umupagani mu mutima. Lakini ni mpagani kimoyo. Hari abagore nabo bafite ubwo bupagani mu miryango yabo hano. Kuna wale ambao wako kama huyo. Narimbajije mu nsubize. Hari abagore bafite bene ubwo bupagani mu miryango yabo. Kama hao. Biblia yavuze ngo ntimukimane nkeretse mubisezeranye. Biblia imesema musimane mpaka mwe agana. Ukuganjo wababwiriza nijo wabaye mupagani. Ko ndavuga nabi? Mimi ambaye nahubiri ni kama nimerudi kwa mbaya. Lakini siseme vibaya. Ko mwatangaye bamwe bifashe ku kanwa abandi. Kuna wale wameshangaa sijui ni nini. Niba mwangiriye imbabazi ni ikiwa ni rehema sijui. Ariko ibimbabwira ni Biblia. Yale naambia ni. Ari umugabo w'umunyabwenge aravuga wanditse aravuga ngo divorce zose zibaho. Kuna mtaalamu amesema divorce zote zija kugera mu bindi vyumba zatangiriye mu chumba cyo kuryama. Zinafika kwa vyumba zingine zikianzia kwa chumba ya nyumbani. Divorce zose mubona abagabo batandukana n'abagore mu gitondo na nimugoroba. Divorce zote ambazo mnaona zija kugeraho batandukanya amasahani n'amasafuriya barabanje gutandukana mu chumba cyo kuryama. Zinafikia mwisho ambazo zinaanzia chumbani. Abaforogani habavuze ati umugabo n'umupagani kabisa. Protestant ni kama mtasema huyu. Yebega muri abanyamwuka cyane nta kuri none. Nyinyi ni watu wa kiroho zaidi. Munyikirize amen. Mweze kunisikiliza. Munyikirize amen. Amen. Ubundi Imana iguhaye umugore, Mungu akikupa mwanamke, ibibagize ngo mubumwe mugire umubiri umwe. Inawafanya muwe mmoja. Biblia inavuga ngo haba no kuja gusenga. Hata mkienda kuomba, ngo mubanze musezerane, muweze kuagana, kugira ngo Satani tabagerageresha iruba. Iruba Biblia ivuga ni irari. Ili Satani asiweze kuwashambulia kwa. Musenge ni mumara gusenga mugaruke muhure kugira ngo Satani tageraho ibagerageresha irari y'imibiri yanyu. Ili musiweze kuwa na dosari. Zimwe mu mpamvu zituma Imana iha umugabo umugore no kugira ngo imurinde gusambana. Sababu ambayo mtu amepewa bibi ni ili asiweze kuwa musherati. Bya bindi ryo kuvuka wabonye agakobwa keza wirukifuza, wabonye umugore wabandi biri umwifuza, abandi atari ko kanaka yarashatse kweri. Nono Imana yaguhaye umuntu wawe. Yale ukiona msichana akipita na kugira ngo ikurinde irari. Unapewa bibi ndio usikuwe na tamaa hiyo. Imbabwira ni bibliki. Yale nasema ni Biblia.
ni naco gituma tugomba kugira tukaba abakristo ariko tufite imiryango iri fonde yubakitse. Ndiyo maana inatuhitaji tuwe na Ukristo ambaye inshingano z'abagore tukazimenya, iz'abagabo tukazimenya. Tujue jukumu za wanawake na jukumu za binjira mu nshingano z'abagabo. Tujue jukumu zetu, n'abagabo binjira mu nshingano. Wanawake wasingie kwa jukumu za wanaume na wanaume wasingie kwa jukumu za wanawake. Amen. Amen. Naje ni gahunda siga umwanya w'ibibazo. Mimi pia ni kama sioni kama nitaacha muda wa maswali. Reka mbabwire ibi bintu ushaka ko tuganira. Acha niseme haya ambayo nataka. Nisigaza umwanya ndababwira issues cyangwa ibibazo biba mu muryango. Nikibakisha muda nitambia. Ko simpambo nako binyemera ko ndagira ngo mbabwire gatoya type cyangwa amoko y'abagabo. Uramenya nimba uri uwuhe mugabo. Nataka kusema aina za wanaume na wanawake. Utajua wewe ni kwa aina gani. Biblia ivuga amoko atandukanye y'abagabo. Biblia inasema aina tofauti za wanaume. Ubwoko bwa mbere ni umugabo uri godly, umugabo wubaha Imana. Aina ya kwanza ni mume ambaye anatii Mungu. Umugabo wubaha Imana, umuntu ufite gutinya Imana mu mutima we. Ni yule anatii Mungu kwa moyo wake. Ni umuntu wubatse urugo bijanye n'inzira z'Imana. Ni yule anajenga boma kadiri na neno la Mungu. Atekereza urugo rwe akarutekereza abanje kwifashisha inzira z'Imana. Akifikiria boma yake na kwanza anafikiria kibiblia. Akunda gusenga, anapenda kuomba, acha bugufi, anatii, ni umwizerwa, ni mwaminifu, ni umunyakuri, ni mwenye haki. Kandi abayeho mu buzima buri responsable. Na anaishi maisha ya kuwa responsible wa boma yake. Mu gitabo cya Zaburi 112 no kuri rimwe. Zaburi 12. Aravuga ngo hahirwa umuntu. Iyo birivuze umuntu bivuze umugabo. N'abagore bakazira muri yo gender. 112. Ariko cyane uwo bireyita umuntu n'umugabo. Yule binasema mtu ni mwanaume. Hahirwa umuntu wubaha Imana. Blessed is the man who fears the Lord. Heri yule ambaye anatii Mungu. Ko akenshi mara ingo zacu ntituzubakiye kugutinya Imana. Boma zetu atujenge kwa kutii Mungu. Iyo umuntu Biblia iravuga ngo ni mu gitabo cha Malaki. Biblia inasema kwa Malaki ngo Imana irabarega irabagaye ko mwahemukiye abagore bo mu buto bwanyu. Mungu anawagairi ya kwamba mmekosea wanawake wa utoto. Abagore bo mu busore bwanyu abenshi bariganya abagore bo mu busore bwabo. Wanawake kwa ujana wenu. Yamushatse mu bukene yamara kubona agafaranga agatangira kwifuza abandi bantu. Mkiwa na pesa mnaanza kutamani wengine. Cyangwa yamushatse bakiri batoya none ngo abone mukecuru atangiye kuzeka agatangira kwifuza utundi dutoya. Mahali wameoana akiona byinshi tugira mu ngo dukuze wanaanza kuzeka, anaanza kutamani wale wadogo. Guhemukira abagore bo mu busore. Shida tunazo ni kuweza kuwa na guhemukira umugore wawe wo mu buto, kukosea bibi wa kitambo. Ojana, sorry. Buriya narinzi ko kigera umuntu akaba umwizerwa kubera imyaka. Nilikuwa najua ya kwamba kuna miaka inafika wanaweza kuwa mwenye haki. Nkoko za broiler abantu bari mu kurya ha mu mihanda. Sijui ya kwamba ni mulo wa umuntu kabatariko uyu kwera umugabo wo kwiyubaha uyarakira umugabo wo kwirirwa yandavura muri zikwana tw'udukobwa turaha mu mihanda. Unasema huyu alikuwa ni mungwana, lakini kwa nini anafanya hili? Gasanga umugabo wo musaza kabisa karahubira twana tw'ubukobwa ngo akuzukuru kanje akanda kanje muzee. Napata mzee ambaye ni mungwana anafanya tofauti na miaka yake. Ubu musigaye muganira n'abana bato akakubwira abantu b'abasaza bari mu ikanisa, abantu bakuru. Iyo mvuga umusaza ndavuga umuntu mukuru uri machuwa, akakubwira abagabo bafite abagore wabo bafite abana bangana babiruka inyuma. Mkiongea na watoto wadogo anakuambia vile wazee ambao wanaanza kurudi kwa watoto wadogo. Hari umusore umwe twakoze debarabura atariko
yari arimo ambwira amakuru asa na benayo. Kuna kijana mtu ameongea akaniambia maneno kama hayo. Ariko aba bagabo bari mu kwirirwa birukanka muri aba bana bato, akaniambia wazee hao wanakimbia juu ya watoto wadogo. Neza abagore babo bashobora kuba barabananiye mu mago. Muweze kuuliza ni kama hawana uhusiano na wake wao nyumbani. Ati njewe mfite ubuhamya. Mimi nina ushuhuda huyo. Arambira ati hari umuntu wambwiye amakuru kandi ni mukuru arashingi. Akasema kuna mtu amaniambia ushuhuda na ni mkubwa sana. Aramubwira ngo amaze umwaka atabonana n'umugabo. Akasema nina mwaka mzima bila kupatana na bibi yake. N'umuntu ushingi. Ako na wake na afite umukwe. Na ako na soni nilo niseme aje. Ako na wakwe. Kiswahili sometimes inakuwa ni ngumu. Yes. Ako nimba narenze imipaka. Masharimo munyumva. Sijui kama mnanisikiza. Arambira ati muzurebe neza aba bagabo bari muri kwikwaha hanze bakagira babafotora amafoto. Muangalie muzarebe neza ko abakecuru batabananiye mu wazee kama hao, muangalie uhusiano wao nyumbani. Nta mugabo wabanye neza n'umugore we hariya ngo aje kwirirwa yiruka ku bwana. Yule ambayo amefanya hayo ni kama hana uhusiano mzuri kwa boma yake. Muzamugira ngo ibindi byaha dutegereje gukora bikomeye biruta ko mu rugo twabaye abahemu nibi. Mnafikiria kwamba zambi ambayo mnatarajia zingine ni gani? Muzamugira ngo ubundi bupagani bukomeye dukora upagani kubwa biruta ko mu rugo twabaye abahemu twananiye abagabo Imana yaduhaye tunanira abagore Imana yaduhaye. Muzamugira ngo ubundi bukomeye n'ubu. Ikiwa tunafanya mbaya zaidi kwa boma zetu, hakuna upagani kuliko huo. Imana ibaho umugisha. Mbarikiwe sana. Imana ibaho umugisha. Mbarikiwe zaidi. Imana ibaho umugisha. Mbarikiwe na Mungu. Nizere ko ntavuze nabi. Timaye sijasema vibaya. Ubwoko bwa kabiri bw'abagabo n'abagabo bari wise, bagabo b'abanyabwenge. Aina ya pili ni wanaume wenye akili. Ari naco Biblia isaba ngo abagabo bubakishe imiryango yabo ubwenge. Ndio Biblia inasema. Iyo Biblia ivuga Nabali ntabwo imutangaho urugero rwiza. Wale ambao anasema hata anasema Nabali. Imutangaho urugero rwo kuba akabarore. Inatoa mfano mzuri. Muri Biblia hari ibintu bibiri. Hariho intangarugero, hariho icitegererezo. Kwa Biblia kuna akaba n'akabarore. Akabarore ni umuntu wagize nabi ngo tumurebere undi tukabikore. Yule amefanya vibaya ni yule ambaye urugero ni umuntu wagize neza ngo tumwigane. Kielelezo ni yule amefanya vizuri. Tubiga ngo hari icyo tubigiraho. Turabiga kugira ngo tugire icyo twirinda. Kuna wale tunaiga ndio diposa tuepuke hayo. Ko umuntu w'umugabo ufite ubwenge mu rugo, muzazi mzuri akona akili. Ni umugabo utekereza mbere yo gukora. Ni yule anafikiria kabla afanye tendo fulani. Ni umugabo utegera akabona gutanga inama. Ni yule anafikiria, anasikiza na anatoa shauri. Umugabo utumwa wa mbere yavuze ngo abagore bakunda ko tubatega amatwi. Mhubiri wa kwanza amesema wanawake wanataka tuwasikize sana. Bimwe mu bwenge bwo kubaka ni ugutegera. Moja wao ya akili ya kujenga ni kusikiza sana. Munyekirize amen. Amen. Munyekirize amen. Amen. Iri somo riragoye. Somo hili ni ngumu sana. Kuko gutegera abagore biza bigora. Kusikiza wanawake ni ngumu sana. Abenshi baza bavuga ntibarangiza amakuru. Wengi wao wanasema bila kukata. Agatangira akayasimba gatora yandi. Anaanza hii anaendelea na kuchukua ingine tena. Habe nabijya muzavuga ngo abagabo benshi ntibazabwira abagore amakuru biragoye. Yale ambayo wanasema wanaume wengi hawaseme. Hari mu rugenzi akakubaza amakuru. Unatoka mahali kwa shughuli anakuuliza habari. Anakuuliza mkiketi. Akayakubaza akabarasimbya to igikombe. Anakuuliza anachukua. Akabasimbiye mu cyumba uko gapuro asizuha yuvuga. Anaenda anaacha. Uko saragaruka sangu ugiye yuvuga. Na anaenda mahali kwingine akiacha ukisema. Bene uwo mugore umubwira amakuru ukabishobora. Muke kama huyo uwezi mwambie habari zote. Ariko kubategera bwo wenda twobishobora. Lakini kuwasikiza ubwo bamwe baza bavuga ameze nk'ayuruzi.
ikiwa wengi wanasema mengi zaidi. Ariko se amakuru yo mu muhana yose nushaka kuyamenya. Lakini habari za mtaa ukitaka kuyajua yote. Abagore kujya barayazi kuruta abagabo. Wanawake wanajua hayo yote zaidi ya Kandi wanaume. ntibagira umukuru n'umuto bose n'abanyamakuru. Hawana mwenye umri mkubwa ama mdogo. Amakuru madamu wawe azi nubaza na mukecuru wawe uzasanga yazi. Yule mkubwa ama mdogo ukimuuliza utapata hizo habari zote wote wanazijua. Baraziranye, bazabwirana amakuru baraziranye cyane. Wanajuana sana, wanaambiana habari. Ariko Imana izobigishega namwe kumenya kugosora mukamenya ivyo muvuga by'ingenzi. Lakini naribuze ko umugabo w'ubwenge ikimuranga nukumenya gutegera akabona gutanga inama. Mume wa busara ni kuweza kusikiza ni self control, nukumenya kwirinda. Ni kujua kujilinda. Icya gatatu nukumenya gutanga amahoro. Na tatu ni kupeana amani. Migani 10 no 11. Mithali 10 na 11. Umunyabwenge akura ubumenyi mu kigega cye muri store. Mwenye busara hutoa umunyabwenge mwenye busara hutoa akili. Umugabo wa gatatu ni umugabo a foolish man. Hari abagabo foolish ni mabyita igifu. Watatu ni mpumbavu. Ni mpumbavu mu Giswahili. Yes. Muri hari abagabo b'abapumbavu kabisa. Mu miryango. Kuna mpumbavu aina hiyo. Hari abagabo b'abapumbavu mu rugo. Ni Bibiliya bivuga, ntabwo ari je utukanye, ni Bibiliya. Ni Bibiliya inasema hayo, si yeye. Mu miryango haba abagabo b'abapumbavu. Kwa familia kuna wazee wapumbavu. Aba bagabo Bibiliya yita abapumbavu. Biblia ambayo inasema hayo wapumbavu. Na abagabo bari careless. Ni wale ambao hawajali. Umugabo utita kubyo mu rugo rwe. Yule hajali za vitu zake kwa boma zake. Umugabo utamenye ibirimo gutambuka iwe. Yule hajali ambayo inapita kwake. Wa kabiri ni umugabo uri pride, umugabo w'ubwibone. Wa pili ni mwenye kiburi sana. Ni umugabo uri care, umugabo uri reckless speech, umuntu uvuga amagambo adakontrola. Hari umuntu uvuga amagambo agasuka. Yule anakaa talkative, anasema zaidi. Ntabwo ari talkative. Talkative ni imvuzi, ariko umuntu uvuga speech ziri reckless, no kuba ngo ni umuntu uvuga atitaye kubyo agiye kuvuga. Yule anasema bila kujali yale atasema. Umuntu w'umugabo uvuga kagutukana na nyoko na baso wanyu na basaza bawe. Yule ambaye anakutusi kwa familia na ukoo wote. N'abagabo birengagiza inama. Ni wanaume ambao hawajali mashauri. Umugabo wirengagiza inama niwe Bibiliya yita umupumbavu. Yule hajali mashauri ni yule ambaye kuko twese abagabo bagizwe n'inama z'abandi. Sote tunajengwa na mashauri ya wengine. The fool says in his heart there is no God. Umupfapfa aravuga mu mutima we ngo ndamani ba. Hakuna Mungu. Zaburi 14 no kuri 1. Zaburi 14 na. Umugabo wundi ukurikiraho ni Elezman, umunebwe. Mwingine ni Lezman. Umugabo w'umunebwe ni gito kabisa. Ndagira ngo ntabari hano. The Lezman ni kama hawako hapa. Ko damunyikiriza. Mbona bari hano? Ni kama hawako. Umugabo agomba kuba mwenye juhudi. Umugabo agomba gukora. Mwanaume ni kama anahitaji kuwa na juhudi la kufanya kazi. Nta mugabo ugomba kuba umunebwe. Umugabo agomba gukora kumanywa na nijoro. Lazima ufanye kazi. Umugabo abaye yarize akaba afite diploma agomba gukoresha diploma. Ikiwa umesoma mpaka kiwango ya diploma yibaye idahayikora agomba gukoresha amaboko. Lazima uitumie. Kama haitumie utumie nguvu zako. Imbaraga z'umugabo na amaboko ye. Nguvu zako ni mikono yako. Urukunda abana bagomba gukunda umugabo, bagomba kumukundira ikofiye. Upendo wa watoto kwa mzazi ni mali yako. Abongereza baza bavuga ngo ikintu kiri piwa ngo ni the love of the mother, n'urukundo rw'umubyeyi ku bana. Kwa Kimombo wanasema upendo. Ariko urukundo rw'umugabo nta kindi uteze ko abana bawe bazagukunda. Ikintu gikomeye abana bawe bazagukundira ni sacrifice, ni kofi yawe. Yale watoto watakupenda zaidi ni gharama yako umetoa kwao ama pesa. Iyo ni Bibiliya. Hiyo ni Biblia. Umugabo agomba kuba umukozi.
lazima ukuwe mfanyakazi zaidi. nimba ari imishinga mwarize muyikore, Ikiwa miradi fulani fanya hayo, nimba ari amaboko muyakoreshe. ikiwa ni nguvu tumia nguvu zako. Ubundi mu buzima bwa Kristo Imana ntiyemera umunebwe. Kawaida la Ukristo Mungu Imana hakubali ishaka ko mvivu. dukora tukabona ibidutunga, Inahitaji tufanye kazi tugatunga n'abapfakazi bari mu miryango yacu. Bibiri iravuga ngo umuntu udafasha abo mu rugo rwe ni mubi kuruta abapagani batizeye. yule asaidie wale wako kwa boma zao ni Yewe nzarwanya ibi bintu cyane tuvuga ngo tuzosirimba Imana idutunge. Mimi napiganisha ya kwamba tukisirimba tutasirimba Mungu atuweze kusaidia. Tuzoja mu ivugabutumwa Imana idutunge. Tutaenda kwa injili Mungu aweze kutujali mambo yetu. Mbere yuko umuhamagaro gutunga, Kabla ya mwito umuhamagaro kujali, ugeraho gutunga umaze kuba full time, ukoresha igihe cyawe cyose. mwito unakusapoti ikiwa mbere yuko umetumia. ukorera Imana full time ugomba gukora tent making, ugomba kwiga gukora. Kwanza tumia nguvu zako zaidi. Abana bawe ntibagomba kwifuza amasomo utari ikimuga. Watoto wao ni mbaya watamani masomo wewe na simu kiwete. Abana bawe ntibagomba kwifuza ibyo barya utari ikimuga. Si vizuri mtoto atamani chakula na wewe si umugore wawe disability. ntagomba kwifuza umwenda wogura ukawuca mu mafaranga yawe. Watoto wasitamani mapato yako ama mavazi na wewe si disability fulani. Umuntu w'umugabo agomba kuba umukozi. Lazima uwe mfanyakazi. Gukora ni responsibility Imana yaduhaye mbere y'ibi byose. Kufanya kazi ni jukumu tumepewa kabla muri ya hayo. Edeni Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo ngushize hariya ugende wirinde bustani ya Edeni na kuitunza. Kwa bustani hapo Mungu amesema uweze kulinda hapo. Abantu b'abagabo bahorana ama excuse, wale ambao kila siku wanasema kumuradhi mu gitondo karataka indwara makonyange hakurya kwa abagore batwite, kila siku wanasema nina ugonjwa fulani. Gasanga umuntu w'umugabo ni depanda arategereje ngo ashaka umugore ufite banyirabukwe hanze bamutunge. Unapata mume anataka jukumu zake zitoke mahali kwingine. Umuntu umusura agashaka umukecuru kugira ngo niho bamutunga. Kijana mdogo anahitaji apate bibi ambayo akona support na ni mkongwe. Uriya ni upagani. Hayo ni upagani. Nababwiye kuri personality zitandukanye. Nimesema hayo personality zijana n'imyaka. Ubinafsi ni kama ni kwa miaka. Umuntu ufite imyaka 30, ukiwa na miaka 30 n'umuntu ufite imyaka 20 na kiwango ya miaka 20, izo personality zombi ziratandukanye. Kuna utofauti hapo. Haba no kubana mu rugo bizabagora. Hata kuishi kwa boma ni ngumu. Umuntu w'imyaka 20 afite amaraso ashushe. Mtu wa miaka 20 ana damu. Mutima we utera vuba kuruta wawe. Moyo wake haraka sana. Ufashe umuntu warwaye umutima ufite imyaka 30 ugasimbuza w'imyaka 20, wa mutima ubwawo umuteza ikibazo. Ukitumia moyo wa yule ambaye akona miaka 20 utumia kwa miaka 30, uko iyo myaka itandukanye niko hata anaweza gonjeka zaidi. Ufite imyaka 25 ushatse umuntu w'imyaka 40. Una miaka 20 unaoa mtu haraho bizagera mu rugo izo personality zombi kubana bikakugora. Hiyo miaka ya utofauti iko ngumu sana kuishi. Kandi wabikoreye iki wabikoze gusa kubera ko uri umunebwe urashaka gukwepa akazi. Na umeyafanya kwa uvivu wako ya kutokufanya kazi. Umugabo yakwepa akazi ngo ashake nyirabukwe amutunge. Mume ambaye akona nguvu aje alishwe na kwa father in law wake. Munyikirize amen. Amen. Ako sinatukaye. Na sijatusiana. Haro navuze. Sijasema mtu fulani. So umuntu afite imyaka 25 akeneye urugo, akeneye abana, akeneye kubyara. Ushatse umugore ufite urimo kuja muri menopause ngo kubera ko afite amafaranga. None wewe ntiwifuza umuryango, ntiwifuza urubyaro, ntiwifuza abana. Mtu wa miaka 25 anaoa msichana wa kuri wewe ifaranga zirakurutira abana. Hani kama hujali watoto na familia kuongezeka. Ngo nukubera gusa ubunebwe guhunga responsibility. Uvivu inakufanya usiwowe yule ambaye mnatoshana kiwango.
ayo namoko y'abandi bagabo nayo ariko ni ngaho yavumbutse muri iyi minsi. Ni aina ya wanaume wengine, ni kama imetokana kwa miaka hii kwa kizazi hiki. Ndagira ngo mbere ya moko ntiyabagaho cyane. Kama kitambo haikukua. Yaje ubu mu minsi yavuba. Imekuja kwa karne hii. Nimperukaga nivyo tutarabona tuzobibona. Ni kama tuko mwisho wa nashobora ne kuvuga gukomera kwawe ndo munyantege nke sinabikora neza. Nashobora ne kuvuga iby'urukundo rwawe kiri muri isi yuzuye inzangano. Hano kwisi sinshobora kukuramya uko bikwiye. Ningerayo nza kuramya maze kwambara undi mubiri. Hano kwisi sinshobora kukuramya uko bikwiye. Reka mvuge uyu wa gatanu nimara nsoze nje kuvya abagore. Aina ya tano nikitamatisha nikienda kwa ubwoko bwa gatanu nabaga the angry man, nabagabo b'abanyaburakari. Ni wale ambao ni wenye hasira nyingi. Hari abagabo bagira uburakari bwinshi, wenye hasira mingi sana, kandi uburakari ntabwo ari bwiza. Na hasira si mzuri. Umugabo uba easily offended, umugabo urakazwa n'ubusa mu rugo. Mwanaume ambaye anakasirika kwa kitu kidogo. Hari abagabo bazo barakazwa n'ubusa mu rugo. Kuna wale wanakasirika kwa kitu kidogo sana, kandi akarakara igihe akaba nk'urakara igihe ko kirekireho gatoya, na anaweza kuchukua muda akikasirika. Biblia iravuga ngo ni mushwana n'undi muntu izuba ntirikarenge. Biblia inasema mkizuzana na mtu jua lisiliche bila ku akantu gatoya ugasanga umuntu yarakaye kandi ugasanga afite uburakari bwinshi. Hari abagabo bagira umujinya. Kuna wale ambao wako na hasira, mu buryo ashobora no gufata igikombe akakimena. Yule ambaye anaweza chukua kikombe na kukiharibu. Ngo icyahuye naco cyose mu nzira ugasanga aragihutaza. Chombo chochote amepata anaweza kurusha mahali popote kwa sababu ya hasira. Na abantu bafite reaction ziri violente. Wana action ya abana abagabo barimwe abagabo bagikubita abagore uharaka sana kwa sababu ya hasira. Kubera uburakari bw'akanya gato bigasanga yakubise umugore. Wengi wanafanya tukio mbaya hata na kutrapa bibi yake kwa sababu ya hasira. Lakini kama leo hakuna. Nta bagore bagifa gukubitwa, ahubwo abagabo ni basigaye bakubitwa. Inaonekana kwamba ni kama leo wanawake ndio wanatrapa. President Museveni yaravuze ngo nta muntu uzi kubika ibanga nk'umugabo wakubiswe n'umugore. Kiongozi mzuri amesema hakuna yule ambaye abagabo bakubiswe n'abagore bazi gufata ibanga cyane. Wanaume ambao wamechapwa na wanawake wanachunga siri sana. Hari uwo bafite iryo banga hano, hari tubwire twumve. Kuna yule ako na siri hiyo aweze kutuambia. Ariko cyane twarimo tuvuga abagabo barakara cyane mu rugo. Sana sana tulikuwa tukisitiza kwa wanaume. Asanga umugabo yarakaye yafata kana kagahuza n'izu yafata igikomba kakimena yabona akikasirika, abagabo bakirwana mu anachukua kitu vibaya, mtoto na chombo chochote. Abagabo babi kwa sababu ni aina ya wanaume wabaya. Niho utamvuga ku badamu nikifikia kwa wanawake. Salomo yavuze amoko arindwi y'abagore. Solomon amesema aina ya wanawake. Wa mbere yaravuze ngo ni umugore w'ingeso nziza. Wa kwanza ni mwenye tabia nzuri. Umugore urangwa n'iki no kubaha Imana. Yule anamtii Mungu, akagira ubwenge, ana busara, agakunda umuryango, anapenda familia lake. Hari abagore badakunda imiryango yabo. Kuna wale hawapendi familia zao. Akaba mu rugo rwe, anaishi kwa boma yake, ariko azubona umutima uba nko mu rugo rw'abandi, lakini moyo wake uko kwa boma zingine. Agasiga nyirabuko, agasiga baramube, na hata mama mukwe na shemegi zake na mume wake. Ukazubona azarenga agashaka ngizindi ngo ziri hirya. Anatamanio za kwenda mahali kandi yaje gutanga ingero, ntatanga ingero zo mu rugo rwabo. Akitoa sample hatowe sample ya hapo. Atanga ingero zo mu rugo rw'abandi. Anatoa sample ya boma zingine. Umugore akabyara akagira abana 4 5 6 akivuga ngo kandi sinzasazira muri rugo. Anazaa akiwa na watoto wengi na akisema sitazihekea kwa boma hii. Umugore w'ingeso nziza muke umugore ukunda urugo rwe, mwenye tabia nzuri, ni mwenye Bibiliya ivuga umugore mwiza ikavuga ngo ni umugore utagirira umugabo we nabi.
mke mwenye tabia njema ni yule ambaye hafanyi iyo mbaya bibiri kwa ivuga gutyo ibivuze ko mume hari wake. abagore babi bo bagirira abagabo Ikisema babo yule, akisema hivyo kuna wale wanafanyia mbaya kwa buriya wanaume. abagabo benshi Wanaume wengi bahemukirwa n'abagore babo, wanakosewa na wanawake wao, wanasalitiwa. Yes, ibiranga uyu ururimi ni kuvuga neza, zirisho zao ni kuongea vizuri, kumenya kuvuga neza, kujua kuongea vizuri. icya kabiri ni ukugira umwete wo gukorera urugo rwawe. La pili, kuwa na juhudi la kufanya kazi. Apana ubunebwe, usikuwe mlezi, koresha imbaraga, tumia nguvu zako. apana gutereka inzara, koresha imbaraga. Usiweke makuta hayo za nzara ushira mu isafuriya waje kuyoza zigasigaramo, ambazo kiweka kwa sufuria ambazo zitabaki hapo. Simvuze ngo inzara nizibikurimba ni byiza, siseme kurembeka kama ni vibaya, akovuze kuzinga amaboko ugakorera urugo rwawe, lakini kujichukua vizuri na uweze kufanya kazi. Ndashima Imana hano, Imana yaduhaye abagore bakorera imiryango yabo. Nashukuru Mungu ambaye ametupa wanawake wanafanya kazi. Usibye ko n'abayakorera ntibayahorse mu rugo. Kuna wale wanafanya kazi na wasifikishe pesa nyumbani. Hari abayakorera bakayarira mu gasozi. Kuna wale wanafanya pesa huko na zisifike nyumbani. Si bose, lakini si wote, ariko abenshi bayarira mu gasozi. Lakini wengi wao ni kama umugore umwe mu Kikuyu yaratubwiye ngo amafaranga y'umugabo, kuna mke wa Kikuyu amesema pesa za mwanaume ni kama za familia, ngo naho ay'umugore, lakini ya mwanamke ngo nayiwe ku giti cye ni yake peke yake. Wao ndi vile wanajengeka. Ariko si bose, lakini si wote. Yago ari bose, si wote. Amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Abagore benshi kurya amafaranga yabo nayo kugura amavuta yiwe. Wanawake wengi ni kununua mafuta yake. Urabona kabisa ko umubiri wanje ngomba kuwitaho, aone kama mwili wake ameuchukua vizuri, yigurira imyenda, nunue vazi. nayo ibyo mu rugo umugabo arashugurika, lakini vitu ya boma mume atashughulika. Aha niho kuri none usanga dufite ibibazo mu miryango. Ndio sababu tuko na shida tofauti kwa familia zetu. Ugasanga umugore afite amadeni hanze, unapata mke ana madeni mengi. Aya madeni afite hanze ntibayaziranyeho n'umugabo, na madeni yako nayo hawajuane kwa boma zao. Kandi rimwe na rimwe uganira n'umugabo akakubwira ati ayo mafaranga avuga sinigeze nyabona mu rugo. Mara kwa mara mume anasema hayo pesa, anasema sijui imefanya nini. Ahubwo hari ico nibaza, ninajiswali hili, umuntu w'umugabo yokaba umugore w'abandi amafaranga byagenze gute? Mwanaume anaweza toa pesa kwa mke mwingine na si mjane aje. Uyu mugore si umupfakazi, huyu bibi si mjane, yatekereje kuza kuguka bifaranga, amekuja kuniomba pesa. Uzimukaba gute umugabo we? Aje nimpe pesa. Yewe namutuma nkamubwira ngo ndayafite, genda ubwire umugabo wawe aze. Naweza mwambia ninazo pesa, lakini enda waambie bwana yako akuje tuongee naye. Na wake wengi wana madeni bwana zao hawajui. Abenshi wanagenza ugasanga n'abayabahaye ari ababandi. Wengi ukiangalia ni kama amepewa na makora sijui. Biblia iravuga ngo ninde wabona umugore w'imico myiza? Ni wapi arahenze kuruta Marijane. Pata mke mwema ni zaidi ya. Iki cyanditswe kikwigisha iki? Kikwigisha ko abagore beza atari bose. Inatuambia wanawake si wote barahenze, wazuri, wako na dhamani ya juu. Ukuvuga ngo ni bake, ni wachache sana. Cyangwe ni bose ama ni wote. Ariko mwese hano ko ndabona murusha Marijane, lakini ni kama mko na dhamani ya juu zaidi. Ariko si mwese, lakini si nyote. Abakabiri yavuze ni umugore w'umunyamahane. Pastor Bizimana yabivuze. Wa pili ni mwenye abagore bafite amahane, ni mwenye kuzozana sana. Na abagore bahora n'intonganya mu rugo, wako na mafarakano nyumbani. Amagambo ye aravuga ntashire, maneno yake ni mengi bila kukoma. Uja mu kazi ugasiga avuga ukagaruka ugasanga unaenda kazini akiongea, unarudi akiongea, agahera harya mwasigiriye mu bitondo, anaanzia tena mahali yamekomea. Muvuga butumwegeze kutubwira ngo hari umugore wagiranye ikibazo n'umugabo. Mwinjilisi amesema kuna mume amekuwa na shida. Umugore amuvyutsa saa 8 za nijoro aramubwira ngo vyuka tuvuge. Bwana yake bibi yake akamwamsha saa 8, amuka tuweze kuongea. Vyuka tuyasubiremo.
akamwamsha waweze kuongea. ariko no mutoroka ngaja kurara muri lodge uwo nguwo ndiyoroje ya Bibiri yavuga ngo kubana n'uwo mugore birarutwa nuko woja gutura mu gasenge k'inzu. Biblia inasema Ukamusigiriza huyo kubana muri kwe y'inzu. Mugakinga cyangwa mu gasenge. Heri uishe biterwa na Biblia wakoresheje. Heri uishi. Wa gatatu ni umugore w'indaya. Watatu ni malaya. Cyangwa umugore w'inzaduka. Ama muke wa tukio hivyo. Uyu ni umugore uyobya imitima y'abantu. Ni yule ambaye anapusha watu wengi. N'abagore bafite ururimi rwiza. Wakona lugha nzuri. Bindyarya. Ni wa unafiki. Ariko bagendereye kuyobya kudeceivinga abagabo. Lakini wanaragai wanaume. Ikintu tuzuye imitima yabo n'ubuhehezo busambaye. Wanajazwa na ukahaba hivyo. Bene aba bagore barahari. Wanawake ni wengi sana. Cyane muri iki gihe turimo. Lakini kwa nyakati hizi abagore benshi sabizerwa ku bagabo babo. Wanawake wengi si waaminifu kwa ume wao, hata na wanaume wako. Abagabo nagasize muri point nasize zirimo harimo nakaba. Yale nimeacha ni kwa wanaume. Bamwe mu bagabo babi navugaga bari munsi. Wanaume wabaya nimeacha hapo. Abagabo bayoborwa n'irari. Ambao wanaongozwa na tamaa. Umugabo agatunga umugore ariko ntanyurwe. Anakuwa na bibi yake lakini hajaridhika. Kandi yasize umugore mu. Akona macho ya tamaa sana. Umugore akagera mu basa ariko nikwamburanye. Mwanamke anamuuliza ni nini makosa kwako? Ariko kubera kuyoborwa n'imbaraga zirari. Lakini kuongoza na nguvu za tamaa. Abagabo badafite imitima bahura n'abandi bagore badafite imitima. Wanawake ambao wako na roho hizo wanapatana na wengine wako na roho hizo. Ako Imana idufashe nimba turimo kubaka imiryango yacu. Lakini Mungu atusaidie ikiwa tunajenga boma zetu. Ndagira ngo tugomba kwishingikiriza kuri Biblia. Inabidi tuweze kuwa na msingi wa Biblia. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Abasore bamwe bigeze kuza tugituye Gisenyi. Vijana wengi wamekuja tukiwa uko Gisenyi. Barabaza. Wakauliza. Butumwa batumwe n'Imana Imana ngo irababwira ngo mu muhana harimo ubusambanyi bwinshi. Walikuwa wametumwa na Mungu ya kwamba kuna usherati wingi kwa boma. Barabaza ngo umuntu w'umugabo uzi ko atarahemukira umugore we. Wakauliza kwa mtaa huo yule mwanaume ambaye hajafanya usherati atambuke hano apite mbele. Hatambutse imbaruka. Kumepita wachache sana. Nibaza ibintu bibiri ndibaza ngo se aba bagabo nikajiswali vitu mbili. Benshi basigaye kubera kuko bagaye igitekerezo. Wanaume wamebaki ya kwamba wamegairi wazo hili. Babonye ari igitekerezo cy'abana. Wakaona wazo ni la watoto. Cyangwe basigaye kubera kuko imitima yabo yabaciriye urubanza. Ama wamebaki kwa sababu mioyo yao imewahukumu ya kwamba wamefanya hayo. Munyikirize amen. Amen. Ariko icyanejeje nuko mu batambutse harimo abakozi b'Imana. Kilicho nifurahisha kwamba Kavuga ntariko nimba ryari ijambo rigahitse abakozi b'Imana bangana kuri andi batambuka. Kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wamepita. Kuri none kwa sasa ubusambanyi usherati bwa mbere buri mu mitekerereze y'abantu. Wa kwanza uko kwa fikira za watu. Bwa kabiri buri mu myambarire. Wa pili uko kwa mavazi. Bwa gatatu buri mu bikorwa. Wa tatu uko kwa matendo. Aba bagore batagira imitima bashinzwe kuyobya imitima y'abantu. Wanawake ambao wako abenshi tubafite mu matorero ya kupotosha wengi. Abenshi tubafite mu mihanda. Wengi tunao kwa kanisa ama nje. Bagendereye guprovoka irari. Wako hapo waweze leta nani farakano ya ukahaba. Akasiga umugabo akajya guprovoka abandi. Anaacha bwana yake anaweza kuleta. Nigeze kumva umugabo umwe yihana nari mpari. Kuna yule ameweza kutubu. Aravuga ngo ndashaka kwihana icyaha cy'ubusambanyi. Akasema nitatubu kwa dhambi ya usherati. Bivuze turi benshi. Tulikuwa wengi sana. Aravuga ngo kuva mu buzima bwanje bwose nabaye umusirikare sinigeze nsambana. Akasema nimeishi kwa maisha yangu si kufanya uzinzi. Ariko nasambaniye hano kubera umugore duturanye yanyiyejeho. Ikiwa yule tunaishi karibu ameweza kunikaribia zaidi. Turabana. Tukaishi na yeye. Ndaroha mugira nk'umugore wanje wa kabiri. Nikamfanya kama bibi wa pili. Harigiswa ni mushaka. Ariko
munyihanganire mbabwira ibi ndagira ngo ntibibarambire. Hacha muni kubali tuweze kusemezana ukweli. Niko uwo musore, niko uwo mugabo yihanye. Ndivyo ameweza nabaye kutubu. umusirikare kivamo ntarasambana. Askari lakini si kufanya uzinzi. Nasambaniye hano muri Kenya. Nimefanya uzinzi nikiwa hapa Kenya. Kubera umugore w'umuturanyi wanyiyeje. Ikiwa yule jirani tulikuwa tunaishi naye. Nabaza ndetse yari umupfakazi atoya. Akasema alikuwa ni mjane, akasema hapana. Afite umugabo. Ako na mume. Kandi abona abantu bo mu ikanisa. Na hao ni watu wa kanisani. Reka soze. Acha nitamatishe. Soreje kuri iri jambo. Nimekomea yavuze umugore umunyabwenge. Amesema mke wa busara. 6 avuga umugore mwiza ku isura ariko udafite umutima. 6 ni mwenye urembo lakini bila moyo. 3 avuga umugore w'umugwaneza cyangwa w'ubuntu. 3 mwenye upole na utu wema. Umugore mwiza ku isura ariko udafite umutima. Mwenye urembo lakini bila moyo. Abagore benshi ni beza ku isura. Wengi ni wenye urembo. Murebo kavuga atari kanaka yarashatse. Ukiangalia ukisema fulani ameweza kuoa vizuri. Nyirawe mwahura yamukugana kama ati mbana n'ingurube mu nzu. Mwenyewe akisema anakuambia ninaishi na nguruwe kwa nyumba. Huyu mwitu umugore ni ingurube duturanye. Huyu mwanasema ni nguruwe tunaishi na yeye. Ni mwiza ku isura. Ni mrembo kwa sura. Ariko nta mutima. Lakini hana moyo. Iyo Biblia ivuga umugore mwiza, Biblia ikisema tivuga uburanga bwo hanze. Biblia iseme urembo wa nje. Ahubwo ivuga ko umurimbo wo mu mutima uruta umurimbo wo hanze. Ila inasema uzuri wa ndani. Umurimbo wo mu mutima uraruta umurimbo wo hanze. Kujirembesha kwa indani kindani ni zaidi ya kurembeka kwa nje. Ubukristo buraruta isura. Ukristo ni zaidi ya sura. Ku mugore ubukristo buraruta isura. Kwa wanawake niwe gaduha tuganira. Ndiye tunaongea hapo. Ntumbaze ngwese umugabo we. Usiniulize mwanaume. Ubukristo bw'umugore buraruta isura ye. Ukristo wa mwanamke ni zaidi ya sura yake. Abagore beza, kuna wake wazuri ariko imitima yabo ni shitani kabisa. Ni warembo lakini mioyo yao ni kama ya devils. Umugore ni shitani mu rugo. Ni kama shetani. Umugabo we yarahebye. Bwana yake ni kama yamutandukanyije n'abavandimwe. Amemuachanisha na ndugu zake. Mu bukristo. Kwa Ukristo. Ubukristo buraruta isura. Ukristo ni zaidi ya sura tunayotaka. Kandi imirimbo y'umugore. Kujirembeka ya kwa wanawake. Si bikomo. Si mavazi ambayo tunaangalia. Murabona amahuzu mufite ukunda henze. Muna mavazi yenye sama ni kuu. Umuntu nkamaza ngwese iyo huzu igura ngahe. Nikiuliza mmoja hii nguo umenunua na pesa ngapi? Ariko ugasubuka mubaza ngwese uheruka gusengera umuryango wawe ryari. Na nikimuuliza umeomba yo kwibuka igihe aherutse kwisiga amavuta ndiyo kwibuka igihe aherutse gusengera umuryango wawe. Jua lipi amejipaka mafuta lakini hawezi kumbuka lini ameomba. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Yo kubwira amavuta aherutse kugura y'igiciro cinshi. Anaweza jua mafuta ya uthamani kubwa. Yakubwira imyambaro aherutse kwambara aherutse kugura y'igiciro cinshi. Anaweza jua mavazi ya uthamani. Ariko uwamubaza ngo ese uherutse guha umugabo wawe amahoro ryari yavyibuka. Kumuuliza umepea amani kwa boma yako kivipi? Mungu alibariki neno lake. Amen. Amen. Amen.